Rekao, ajde malo proguglam da nađem neku implantat kliniku, samo se time bave. U centru San Francisca, na Union Square-u, to je kao da je na trgu bana. I odem tamo, na 3 kata, provedu me pola sata, mi objašnjavaju, imaju robota, to je bitno za naglasiti, imaju robota koji radi operacije. Ja rekao, dobro, ajmo mi računovodstvo, ja vidim koliko to košta. Kaže on meni, pa evo, po jednom zubu, odnosno sva 3 zuba bi vam došla $33,000. Rekao, jeste vi jebeno normalni? Kažu, ne, ali ima jedna dobra stvar. Rekao, koja? Ako nam platite 20% odmah, znači, ne znam, 6.000 ako im dam, dobit ćete 5% popusta. Rekao, odlično, rekao, 5% popusta na 33.000 je nešto koliko, kako onaj kaže. Po 500 kuna, to ti je 500, ništa, simbolično nešto. To je nešto simbolično. Dobio bi popust od 1.500 na 33.000. Rekao, dobro, jeste vi normalni? Ne dam 30.000 za 3 implantata, nema šanse. I ništa, u međuvremenu, to je bilo, kažem, prije neke godinu, 2, a zapravo to je ono što sam se najviše plašio kad sam dolazio u Ameriku i zato sam i riješio zube. Rekao, ne daj Bože da mi tu treba neki implantat, nešto veće, a to je tu cijelo bogatstvo. I evo, na kraju se to i dogodilo. U međuvremenu me zovu ovi sa studentskog faksa, kao da mi predlože, ali imaju kao deal za mene i okej, oni ponude nekih 4.000 po implantatu. To je kao 12.000 plus ako treba ta umjetna kost, što je opet i dalje dosta. Znači može biti 15.000, može kao otplata na godinu dana, dobro. I sad nešto se oni ne javljaju, pokušavam i dogovoriti sastanak, mislim se ko vas, bili su jako neodgovorni. Idem ja pitat ChatGPT, rekao ChatGPT u moj reci ti meni gdje tu u San Francisku ima kvalitetnih implantata, a da su povoljni. I oni sad iz lista i meni zapadne za oko Redwood City, znači 50 km od San Francisca, što je jako bitno jer mogu biti jako kvalitetni, a da su niže cijene, zato jer je jeftiniji život, jeftinije vjerovatno najami. Niži su troškovi, malo dalje od San Francisca. I dođem tu i evo uspijem na kraju dogovoriti ljudi 3 implantata sa umjetnim kostima, što je bitno za naglasiti, što bi kod studenata bilo oko 15.000, ovi su mi ponudili za 11 i to je još na otplatu godina dana, što je sasvim ok. Evo bio sam sada, izvadili su mi taj zub koji je polomljen, zabili 2 šarafa i odmah treći odmah tu. I bio sam gotov u sat vremena, otiću na kontrolu za tjedan, 2 i za 4 mjeseca i do kruni i to je to. A ono što je dodatno super kod ove klinike za implantate je to da se oni bave isključivo time. Dakle, em sam uštedio lovu, neću kod studenta za $15.000 da se uče na meni, studenti početnici. Ovdje ovi rade, znači samo isključivo implantate preko 20 godina.